Ang Ginoo maada iyo. Pagbasa ti kang santos nga Ebanghelyo. Sumalakan San Mateo. Binaya Jesus sadto nga dapit nga nanaggalakatiya, ginsunod diya hinduha nga lalaki nga buta. Ginuli at hira. Kaluuyi intawon kani anak ni David. Ang pagsulod na ni Jesus himbalay, dinaop ha iya ang duha nga buta nga nagpakiana hiya haira. Natuo ba kamo nga mahihimo ko ini? Binaton hira, oo Ginoo. Niyan kinamkam ni Jesus anira mga mata nga nagsiring. Mahimo unta sumala gud han iyo pagtuo nga nakakita na hira. Gintugon hira ni Jesus, ayaw gud kamo pagsumati ni bisan kan kanay. Kundi ili nakatira nga nigin sumat lugod nira hangatanan nga dapit didto hadto nga tuna ang ginbuhat haira ni Jesus. Mga kabugtuan, ang Ebanghelyo han Ginoo.